le paia ma le mamalu mawalunga o le taiao. Le maitau atu le sumai le sunga le Teuteuina ia whaleo ma le whatua. Mamalu mai foi le au whai ngā luenga I whai whiau ma wao o latu au ainga. Le paia foi le ekale sia I ona maave fia. Ta inane foi le mamalu mai o Samoa wa au whanga poto ia ma le au lusina watu le limo le whatalofa. Fa fei roa I atu le uto mamalu le swafo le tua le tama le alo ma le anganga paia. God is good. And all the time. E le leile tua. I te mi uma. Te tau fi le leile o atu e feo fofua I le alofa ma le anga le leo le tua. Go out there and share God's love. Tell them that God loves you. Yeah, and so do I. God is good. And all the time. And le leile tua. I te mi uma. God is awesome. Let's tell everybody. Leli ie. E vivi atu ia te oe. Mea uma ne e whaia. E whaafitai atu fo ia te oe o tangata mi o tua. Ine ia whailo atu I le whanau o tangata na mea mamana, ma le mamalu mātango fie o lona malo. All your works praise you, O Lord. Your faithful people extol you. They will tell of the glory of your kingdom and speak of your might. Let us pray. O Lord, who is holy and trustworthy, whose love is more than sufficient, we come in one tone to administer praises to the name of Jesus, who is the sole reason of our existence. Holy Spirit, our counselor, pave a path to our understanding so we may uphold your teachings for us today. In Jesus' mighty name we pray. Le tua pa iae. O lo walofa wa fei loa I manui ai lau whanau I le nei tai au.
E ta pena ma moli moli la palapa o malo ono o le tūnoa o la uwhio. A o ina I mātou e lo wanganga. Mātou tāo fi mawai le wha moe moe o le nei aso. O Yesu ke wiso le ali I whaola. Wa mātou ta talo atuai. Amene ma amene. Alala mai lalo wha man mole. O le alofa le wha matalaina o le tua. O le awa, wawa ai atu sa ieinisi o le auru sina sa whata otolia. I o lato ngase I tua I whale maainga. Ai le awa whaailo manino le alofa tu lai ma le alofa asiasi o le tua. O mawhai na tātou mata whasanga I le nei tai hau. Whaaftai fo I le tua lo maua le, so I fua maloroina. I le pa ia ma le mamalu le tātou tāpo inga, but let's continue on with worship. O le pese se lau se fulu maritasi, o le viinga o saunia e le tātou au whai pese.
Tai au male le ngā luenga le ni tai au. La ngona ile nganga whaftai le tua. Whangetia foi le ngona ma le taofi. Ia le tūlanga o le mōri mau. O loo soifua malo loina le paia o le ekalesia. Tai nane foi o tātou usua malo. Ai, tō mailo o tō wau. Tātou whaau au le nganga o le tātou mōri mau. E ala i le tatalo. Tātou I whumatalo ia te ia. Ua matafi le pōngi sā, a o le pōliuli na ufitia I mātoa o saili se wha moe moe ola I le nei asu fau. Le malolonga le tua I le pō ua mawai, ai wa e pua ina mai ai le wha moe moe ola fau. Le tai au fau, le malo si fau, le wha moe moe fau. Mātou patipatia la wafio le nei tai au le tua ono le mawalunga o lo walofa. Ne e pule au I le soifua ma lo mātou malosi le aso ananafi. Sa e lima Teuteuina I mātou le nawa I aso samala na savalinga. E o iana lutia le tua ma le whaingofia lo na whatau nu uina. Ia ua toa I malai le wha moe moe le nei tai au. O manino mata I le vai le tua I le walofa faali. Mai se o matua I le nei potoputonga se I o lava I se toe tangata. O loo tau a auina I matua uma le tua I le pule whasoifua o lau fio. Whaaftai mo le nei tai au le tua. Ewi I lava o tūlanga o lau vala au paia inisio le au whainga luenga ngā lulue. Ai wa vea le tua le tu umalo se tasio fa le tua I le nei pulenga ma le matanga luenga. Wa fai mo tae au o whailua inga. Wa feo fo fwa ia I luma o nuu le tua ta mai o le kalesia. Le pa ia ma le mamalu la au whainga luenga whainga soloai. Ia I tainane fo I le nofu atu o sio mātou nuu I le Etena Fou. Whaaftai le tua I le mōli mau. O le mautinoa, le e te le o fuli mai. O lo manino I lau sila a o se whaafafonga I a mātou talutalonga. O mata upu e mamoli le au ma le pō ma le au. E le o mativa I mātou I lau pule whaasoifua. Walasi au whaamanuianga, o le mawhaitauina I le whaasoa. O tupu ola a inga ma whanau ma whale. O le urufafo ma le urufale le tua, le o ngā luenga I o la ua fio. Au noa ma oe le saunga le mule ola. Au manu malo le ola I nei tai au. O na olo walofa tuli loa. Le alofa lava le na whaali a Yesu Keriso. O le na pai lava I le tumtumunga o whaasalanga I le malo wha Roma. Ia e peita I le lato manatu o le atanu mi ai o ia le tunga mau. Ai na whai maawa noa le tua. O e toi te tāla ai le seitu lau fau. O ngā luenga ofo ngia o lau fio. O lau toi tū manu malo mai le tunga mau ma le oti. O le manu malo a ia ai foi lea o le au whatu tua.
pe a mātou tū mau matali tonu i a te oe malo walo pele o Yesu Keriso. O na mātou I fonga le tu e le nei tai au. Po le ale mawalunga ma le lau tele o lau walofa. Le wha mauni o lau wanga le leima lau tau singa. Mau e pe ana tutusa ma se mātou tali foi tau atu. Le ali e o le tau tinonga le nei tai au. Ia, malia a whenoa le whinaralo. A wawale atoa I mātou le tua I tō whinga ma wala awina. Wale mawhai na mātou tau sisi le tua I le wha maoni. E tusa I fo I le tua ma le soifua ta uaungaina. O loo whalo pea le tua, le ola whanangolango. O mātou manatu e avela mātou malosi ma sa mātou I loa e tuta ia ai le tua. Ma whai matali papuni o whai ngatā o le larolangi. Ai wa wha lafi ai la wa fio le tua le to manga o me umma. Le vaipuna o le manuia ma le malosi. Mātou tatalo I le whato e senga I le leitai au le tua. Awane e fo ia yo latu au mo mātou lima o tofi mai lau wa fio. Mātou tausi whawhai lele. Ia e peitai o le ata ngia I whaiva le tua ne e wala awina I mātou mātua. Ule ngata I lea le tua ale liu fo I le vaenga o le whanau. Ia mo whainga tau maa aloto. Mawale manatu le tua ua mawale malosi ma le iloa. Ia e whaatonu wala I lo lato whamoe moe. Ai ua wheu wai o lato talinga. I le whaatonu tonu ma le apoa I atu le tua le soifua ma le ola. O le wafso tai o I mātou ma o mātou so. Wha maulalunga langona. O upu ma whaamtalanga wa whaasausili. O manatu I whaare tangata o ia le mafuanga ma le lelei o mea umma. Ai wa a vea fo I maala wa ai maulalo ai. I o mātou tua o I mausoa tangata. Le tua o nei mea umma o mātou tau tino ma yoi atu. O mātou to I lalo ai. O whaia ina I pēr I mātou I le fili mana au. Ai alo whangia le I whongo lau nu lotu ma Samoa poto. Mātou wala awatu I le anganga whaaloalo. Na o lau pito ofu lava tama. Na o lau pito ofua. Ina ia mumulu mai ailo mana. E whaafau wai le tangata. Ma wha maangalo ai o na leu. Mana tua I le neitai au sio mātou au lotu I le pulenga. Whale tufunga ma le e kāle si o le mātou o fio le tua. Sau se teimi o le a mātou poto le tua. Ia a wāsau ninga sio mātou tina. Na o auna whale tua, ia onu sai. A sia I lātou I lau file mu. Tua le lātou vai I lau wha mawhanwhananga. Ia pua ina le tua ma whaailo le malamalama o le sa taura tu fua. Ai mesi o le tuunga mau na wha mativaina. Ina ia wha tupula I ai la mātou mautinoa. Le ai le o le oti le toi upo le wha moe moe. Au le amatanga o le ola atali. Mātou manatua le tua o ta mao le ikale sia ma sio mātou matanga ruenga. E le iaisa mātou tai au, ai ua whaafsangai I mātou I pupuanga ma whita o le ola. Maua pēle soifua, maua le malolo ina o I lātou. Ai mesi ai fo le nofo vala ai ma ulotu ma ekane sie le nei vaitau. Sau se malama I le toi tali watu I whanua ma ulotu. Ia whapenana mo se wheilo inga le tua ma le au tāpuai. Mana tua le ngā ruenga ma le misiona o lau e kale si au au. I le maita watu le tua, whaafutai wa tupu ola ola. Wa le ngata I a Samoa, ai o atu lona malosi le tua ma lona susulu, Nusila Australia, wa o mai fo I whafu I nei a Amerika, mo whaalau tele ai le tua lau finangalo mo Samoa. Tatalo le tua, a vea pēr I o mātou whatauwa, ma ave wheau o lau finangalo, tuli manu e fia, fia, o le lalolangi ia o atu le tala ia Iesu. Ma ua pele soifua, maua le malo loina o I lātou. Ia pua ina le tua ma whaailo le malo si le tua ma lona susulu. Nusila Australia, wa o mai fo I whafu I nei a Amerika, mo whaalau tele ai le tua lau finangalo mo Samoa. Tatalo le tua, a vea pēr I o mātou whatauwa, ma ave wheau o lau finangalo, tuli manu e fia o le lalolangi ia o atu le tala ia Iesu.
Mātou tatalo le tua mo le nei e kalesia mo lona wha moe moe. Sau se teimi le tua ia o le a mā. O le a mātou whaia se malolonga. Ia a wafo i tūlanga mai u ngā whono le tua o le kalesia o au. Alo whangia le wha muli. Ia wha pēnāna tau ave e lau a fio le au whainga luenga. Ta māma tinao le kalesia se i o lava i tupulanga lalo vaoa. Ia ta tai pēle sila maua pēle fia. E ola tau tua i lau finangalo i so se ala wha manuia i vaenga malala i sese. A walo na tau atina enga. Ola o mātou iai pē i le fau le tau sanga. Le li e wha ali mai pē le fau le nao lau a fio. Ia mātou mea whai. Mātou mana tua ma le alofa le lalo langi ma ona sai tianga. Le whainga tāma le popua ngā olo o ta oto ailo na wha moe moe. Au mai alo file mu sei wha atoa file mu inai. Au mai au a aolofa ina ia lave a iai le tua le olo o tau mia ma sai tia. Au mai alo wami o tonu le tua. Ina ia pai tonu ma pai le lei ai le lalo langi. Sa sae ma sifo sio matua tunu pele. A vepe oe le tua whai ma taitai. Sulu ia pelo malama lama le tua ia i lātou ia i tō whinga. Le malo, nuu mawhioanga. Company, ai meisi ai o lau e kāle sia se manuia le tua o tangata anu. O lo tau ma whai ma finfina wai. O ngā ruenga le neitai au le tua le amatu wa lua ma le mawhtanga tina ma alo teine. A wā fo i le tua le lātou pito la au tau ave. I la mātou sauninga le neitai au. Ma mana upu, ma mana ngā ruenga. Ia a wāla wa fio ma lau tala whaola. Le lau ai lea. Ma ongo le anganga fia sia, talia. A ia ta pena ma saunia i mātou le tua mo le nei whaalo alo. God, we come to you because everyone sitting in these pews and in your church and sanctuary today, we come with our own needs. We come with you with our own brokenness that needs to be mended. We come to you and seek forgiveness, not only forgiveness, give us restoration, give us to shine upon us that anything we do, there's always hope, God, because as long as you live and abide in us, there will always be hope for us on Jesus' behalf. We ask that you shower this community with your blessings. Shower our mothers and our fathers all the way down to the children. You lead us as we continue to pave our way through this undying or this dying world that is. We remember the mourning of our Tina Onusai as she's gone before us. We also sit here with members of our families. The Faletua Yalani, who lost her sister last week due to cancer. We remember all our loved ones in our families, our extended families, that we are seeking comfort. We sit in mourning and we ask, let us be processed in that mourning and give us the light of the resurrection of Jesus so we may know that all is well. God, last but not least, when we hear and ponder about your word, lend us your spirit to speak life. Use your servant and all assets that we have today so we can glorify you to the utmost. Le matu tatalo lea. Fa'atasi ma le tele ma le anonai. O a matu talo sanga e ofu atu. I le suafo Yesu Kiriso le ali'i ma le fa'aola. O a matu fa'afta i atuai. Amene.
O le pese tolu silau fitu sifunu matasi, tātou toe vivi atua I le tua. Ia, o le tusi momua le, tusi lero o whaasino le auta mawhai le whaafawina. Sila ane le Ioane momua. Ioane momua le matau pue tolu. Ai o le atato whaitau mai le 5 se o atu le 8. Ioane momua le matau pue tolu. A o le whai upo e 5 se o atu le 8. Our first passage from the New Testament, we're taking the readings from our Christian Endeavor book. It's found in 1 John chapter 3, verses 5 to 8. We will read responsibly from our Samoan Bible. Mo Ioane mtau petolu 5 se o tulevalu tatu faitau felaflafu wa iai. Whaafonga maia le afionga pa ia le tatu utua. Wa o tau iloa foi na whaalia o ia ina ia ave eseina. E ia tatu angsala, e leo ia te ia foi se angsala. Le whana ue, oua nei whaase se tasi ia te otou. O le whai lea miotonu, o lea miotonu lea. Whaapei o na miotonu o ia.
O le tusi whaitau aso mo le nei tae au, le Luka, le mata au petolu. O le ato e amata mai le ta whaitau mai le se funu ma le lima. Se io atu le lua se funu ma le lua. Our church lectionary book for today is found in the Gospel of Luke, chapter 3, verses 15 to verse 22. Once again, we will read responsively from our Samoan Bible. Au whātalitali le nuu. Mamana tu natu umalava, i o lātou loto ia Ioane, pa o ia o le kiriso. O ilona a ao lana asu e whaamamai e ia o lana whaaputunga saito. E whaapotopoto foi e ia le saito i lona whale saito. Ai su sunuina le o tota o saito i le afi e le matineia. Ahoi rota le tupu o le waoina e ia. Ona o Herotia le ava alona uso o Filipo, a toa foi ma mea leanga uma na whaia e Herota. Whaitau se o le luas fulua. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight path for him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. The crooked roads shall become straight, the rough ways smooth, and all mankind will see God's salvation. The people were waiting expectantly and were all wondering in their hearts if John might be possible Christ. John answered them all, I baptize you with water, but one more powerful than I will come, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. The word of the Lord. We humbly ask that his Spirit enable us to understand and hold dearly to our hearts his speaking to us today through these two books of Luke as well as John. Le angangae sosani ta iala ta iulu ia awale fa moe le ne yaso. Ia mau se malama anga e fa o ngā ta tau ai le soifua ma le matu wola. Ai tau lai pēr le vi inga ia te oe e fa wavau. Ia, e pēr na masani ai tātou I rulua ia sao masina te tasi, ia e tātou whanga solo wha kampani. O le nei la masina o Februari, wa lautongia le mawhtanga tina, ia maalo teine, ia wale wha moe mo le mau le au wha whawina. I le malea, ia o le atu ina atu loa lava le avanoa. I le pa ia mo le mamalu le mawhtanga tina, ia ma tātou whanau teine. Ia e tuina atu le lima al whaatalofa. Pa ia ma le malu o le neifo i sauninga. Sa pati pa ia o le atua wau lia mai le manuia ma le file mu. Vi i ailo na ngalei. Tatou tau whai malo. Tatou whaftai pati patia le angalei o le atua.
ono wa mawhaiona toe whātaunu uina. Le tātou sauninga e peona iai le nei tau sanga fōu. Ia, a mataina i fōi o tātou sauninga. O le whaafouina e peona iai le nei tai au fōu. Ia, upu al tātou taiti a kono. Good morning, church. Peona, I feel more out. Let's try this one more time. Good morning, church. Much better. Ia. Pe aona whailo atu e le sunga fōi o taitai, tamato ina le nei tai au. Ia, ole a amataina fōi le nei tau sanga. Ia, i le mawhtanga tina e ala i le tātou whaafouina. Stasi fōi leo sauninga tā ua i tutonu o le whaangasolonga. Ka lena whaakerisiano o le tātou e ka le siau au. Ia, e lea e watu aile. Toe whaatalofa atu ai. Whaiau masui o le mawhtanga tina. Ia, e whaatalofa atu ai lo tau pa ia ma tau malu. Ia nei teimi, ia, sei tu lai mai la le mawhtanga tina. Tu lai mai mawhtanga tina. Ia e tau malosi. La tatou ki. Ia e tau malosi te e le fili. Awalawa nei e wha vai vai. Aia e tau mole ali o au. E au ngā tutu mau tau. Aia e tau malosi te e le fili. Awalawa nei e wha vai vai. Aia e tau mole ali o au. E au ngā tutu mau toi tau. Aia e tau malosi te e le fili. Awalawa nei e wha vai vai. Aia e tau mole ali o au. Action, action. Aia e tau malosi te le fili. Awalawa nei e wha vai vai. Aia e tau mole ali o au. E au ngā mutu mau. Aia e tu mau papi mau tu mau. Aia e tu mau mapipi mau. Ti apolo tama fai e nini uese ai. Tu mau mapipi mau. Aia e tau malosi te le fili. Awalawa nei e wha vai vai. Aia e tau mole ali o au. Au ngā tutu mau. Taftai. Ia. Ai mātou tele i tau whai atu la le mau o le nei tai au. Le whaafouina o le nei whai asa. E mua lava ona mātou. Whaafou le mātou mawhtanga ma le atua. Ia. Au tātou uma fōi le ngata le mawhtanga tina. Ia au tātou uma lava i lo tonu o le nei malu. Whaafouina le tātou mawhtanga ma le alii. Ua Malepeai ono i tātou le whanau angasala. Le atuai. Ia e whaia se loto mamamo au. Ma ia e whaafouina se loto mau te tonu ia te au. Awa e te la fua ina au i au luma. Awa foi e te ave se ina lo wanganga pa ia ia te au. Ai e whaafo i sia mai ia te au le oli o le oltanga mai ia te oe. Mai e whaatofi mawina fo i au. Ma le loto fia fia. Ioe. Maftanga e male au fia ele nei tae au. Nau in tātou ni tangata se maanga sala pea. Sila whanga pa ia o le atua. A olo o au maia pea upu wha amalo si au mo i tātou. Tātou te langona ai le sala mōmoni. Ma whaafouina ai o tātou loto. Ina ia whaafouina ai o tātou tangata masoloi e sea ai o tātou angasala. O lea, ele ngata e mawhtanga tina, ai wala au atu ia te outou umalava le au fiae.
Se isu e ane o tātou tuspaia, salamo, 5 Whai upu mua ma le lua, tātou whai tau whaatasi mai ai. Salamo 5 Whai upu mua ma le lua, se ia tātou whai tau whaatasi mai ai. A maua, tātou whai tau. Lea tuai, ia e alofa mai ia te au. E tusa malou lava alofa. Ie so loie seo soli tu la fono. Ie e matua fufulu mai ia te au i la ua mi o leanga. Ma ie e wha ama mai ia te au i la ua ngsala. Io e mafta ngai le nei tae au. Ia matua fufulu mai o tātou angsala ma o tātou a mi o leanga. Whaftai. Ia le mātou whawhauina na I nei tae au. Ai o le a mātou tau whai atu loa mo le mau o le nei fo I aso. E peo na whatulanga ina le tusi le whawhauina po le au tau whai o le nei tae au. Ua mai au na tātou whai tauina le tusi whasino ai le ta upu o le au tau whai po le whawhauina le nei tae au. Peo na taita ina I tātou e le tomato ina. Ai, o le manatu au tū mo le nei aso. O le whaafowina foi o le nei aso. E whaapea. Ai se ana fio mai a Yesu. Why did Jesus come? E tolu ni manga o loo vai ina I le nei mta upu. Mua, na fio mai Yesu e ave ese anga sala le lalolangi. Lua, na fio mai Yesu e whaato I lalo ti Apollo. Maltolu, na fio mai Yesu e whaalia mai le alofa o lontama. Ai wa mātou whidwhidia le manga mua e mātou te moli mawai le nei fo I tae au po nei aso. Whapea. Na fio mai Yesu e ave ese anga sala ale lalolangi. Na fio Yesu e ave ese anga sala ale lalolangi. Jesus came to take away the sins of the world.
Walau sila fia umai tātou, e iai ngā luenga, o lātou tiute o le walwa au solo I tangata e whaamanatu ai a lātou ai tā lafu. O lātou ai tā lafu e ta tau ona tutongi. A whai ele ai, o nā ngai atu loa lea le ai tā lafu I le isi vaenga lea ua tā ua le collection. Nā e tau te sila fia I loa umai tātou. A pa I loa le collection, a whaina loa credit ta tātou. Malama uma tātou I lea tūlanga. E le mawhai ona malolo nei whale whai ngā luenga po nei mata ngā luenga. E tūtuli loa lava tangata se I wanga nāua uma pe mai au na totongi mai o lana ai tā lafu. Ai tā lafu. That. O se mea e ta tau ona totongi. Ai tā lafu. E iaile ai tā lafu e tutusai uma tātou. Tu moai tutusai tātou. O le ai tā lafu lea o le anga sala. Sin. O le nā ai tā lafu. Na a mata mai ia a tamu ma eva. O lea lava o mai lava I o tātou waso. O lo whape nā lava on to I lalo popo ai pele lalo langi. I le anga sala. A le fesili. O ai lai to tongia le nei ai tā lafu. Who will pay this debt? Or who is going to pay this debt? Foi upetolu mantali. Awa ua tongi o lama ai ilo na toto Mai upo tu spese, o lea wato tongi e lea tua ta I ta lafu. Fai mai wa, vai sau ina I tātou I le toto o Yesu. Yesu wa fai matongi ola. Le alo lea tua soifua, ua fai matongi sala. Ona olona soifua, ua na totongi na aio a tātou ai ta lafu. Mai foi tatou manatu autu. Ai se ana fio mai a Yesu. Why did Jesus come? O le tangata malona mafuaanga, malona mafuaanga. O le tangata foi malona faasino manga. The person and their purpose. The person and their identity. Fai mai le evangelia Ioane. Ina ua tau atu aila na vaai. Ioane muamua, fai puluas fuluiva. Ioane muamua, fai puluas fuluiva. A maua, tato fai tau. Faauta. Nati avesea le angasala lalang. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. O lea wa tala noa mai o ane evangelia.
Whai mai o le tamai mā moea le atua. Yesu ke riso lea. O lana matawhai oi. Nā te ave sea le anga sala le lalolangi. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Whapea fo i whasoa Paulo i tusia e Peru. I le whamatala ina o tūlanga ese o tu taulanga Yesu. Ia lātou fo i tū la fono. E Peru iwa, whai upu luas fulvalu. E Peru iwa, whai upu luas fulvalu a maua, tātou whai tau. Wa tasi lava ona avatua o ia mataulanga. Ina ia ave ina ai anga sala le to atele. E whaali fo i o ia ia te ilatou o e whaataitari atu ia te ia ilona fo i whaadua mai. E le ina ia ave ina anga sala. Ai ia whaola ina ilatou. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. And he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Ai tāua. E tātou ma le lalulangi anga sala. Ai tongi sala ile maa moia le atua. E ai tāua ma tā soli tu la fono. Ai wha ma mai le tangata ele ai se sala. Ai a fo im tātou ma tātou ai tā lafu. Ua le tulia i tā ua e totongi atu. Ai whai mai. Ua totongi e le alofa tuli loa o le atua. E ala ia Yesu ke riso, lona alo pele to tasi. Asa e fesili ua tu lai mai. Ua longolongo a, ua whai mamanatu au tu o le whafowina. O le au tam whai mo i tātou i le neifo i tae au. Ai se ana fio mai a Yesu. Why did Jesus come? Pai mai, wana tongi ola ina mai, ilona toto au ngā, wa whaamangalo ina ai, ia tātou sao atu ai lunga. O le tongi ola, o le tongi sala e sao atu ai lunga. Maftanga e tina, ai mese tātou au fia. Se io tātou whaitau whaatasi mai, pe tau loto whaatasi mai. Le Ioane tolu, fuai upu e sfuluono. Ioane tolu, fuai upu e sfuluono. A maua, tātou tau whaitau. A wāua whapea lava o nalo whamai o le atua i le lalolangi. Wa ia au mai ailo nā tali e to atasi. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. A ia maua ia le ola e whaavau. Kids, if you know John 3 verse 16, can I please hear you? Let's all recite it together in English. For God so loved the world, ia. Will not perish, but have everlasting life. Whaftai. Le ola whaavavau lea, le mālo i lunga. Yo e leo fiae, isi lea mafuangana fio mai a Yesu. Whai mai upu o le pese fast fulu, whai upu e tolu. Ua tongi ola mai, whamangalo ina ai tātou. Ia sawa tuai lunga, le ola e whaavavau. Whai mai tato nunga whaakerisiano, na fio mai Yesu i le lalolangi. Ina ia lawe ai, ma whaaola ina le lalolangi mai le anga sala. O le sātaro na tongi ola ina ai Yesu, mo le lalolangi, ma le wha moe moe, le nā lawanga luenga lawe ai. E maua i le awa noa mo i tātou. E whātua tua ai, ma tali tonu ia te ia, i le ola e whaavavau. Whana ue le atua, ai maise le malu o nofo au kampani le neifo i aso whafowina.
O le wha moe moe na fio mai ai Yesu. Ina ia toe ta tai ai ta ua ilo na malo e wha vavau. Awane i o tātou leilo loa i le nei lalo langi. Ma le sese ma le anga sala o loo iai. Aia tātou soifua maola i le lalo langi. E ta pena ai le wha moe moe. Mo le langi. Brothers and sisters, children, this morning, according to Christian belief, Jesus came to earth to save humanity from sin. By sacrificing himself on the cross and offering forgiveness and the possibility of eternal life to those who believe in him. Today's Christian Endeavor's theme is, why did Jesus come? Well, Maftanga Tina and the daughters, our reply to this theme is, 1, Jesus came to atone for sin. Jesus' death is seen as payment for the sins of humanity, allowing people to be forgiven and have a relationship with God. 2, Jesus came to reveal God's love. Jesus' life and sacrifice demonstrates the depth of God's love for humanity. 3, Jesus came to bring new life. That through faith in Jesus, people can experience a new and redeemed life, free from the consequences of sin and with the promise of eternal life. And last but not least, Jesus came to be a model for living. Jesus' teachings and actions serve as an example of how to live a righteous life. Church, this morning, may God's Spirit continue to speak to your hearts, and may his word be of comfort to us. May it be soothing to our souls this morning, and especially may it elaborate in your hearts the meaning of today's theme. Why did Jesus come? May he continue to be praised in all that we do, now and forevermore. O stam whainga nā maftanga tina, ai meisi o whanau tene, i le nei Ailao. Tu sai fo i o le tatou mta upu, mo le tatou whaafowina i le nei fo i asa. Ai, ua iei fo i ma le mātou pese, e wha mausalia atili e le mātou mau, ia i le nei Ailao. Jesus is a rock that roll my sins away. Yeah. Jesus is a rock that roll my sins away. Jesus is a rock that roll my sins away. Jesus is a rock. Jesus is a rock. Jesus is a rock that roll my sins away. Yesu ole papa na te avese awa sala. Kiawe awe. Yesu ole papa na te avese awa sala. Kiawe awe. Yesu ole papa. Yesu ole papa. Yesu ole papa na te avese awa sala. Jesus. Jesus is a rock that roll my sins away. Jesus is a rock that roll my sins away. Jesus is a rock. Jesus is a rock. Jesus is a rock that roll my sins away. Aya etau malosi tete ile awalabane ie avai aia e dau moleli o e aunga tutu mau aia e tau malosi
Awalava nei e wha vai vai, aia e tau maleli o au, e au ngā tutu mau. Aia tu mau mapipi mau, tu mau mapipi mau. Ta polo ta mawhai e liliu e te aia tu mau mapipi mau. Hey. Paftai tele nei tae ao, manuia tele le sunga tai tato Teuteuina, manuia foi nofo au kampani, ia manuia foi ile sa fafouina ono Yesu. Amen. Se mai as pati fa mole mafutanga tina ma fa na kene. Ia wa foi le sao a wala o tamfai le rei tausanga. O pole nei foi masina lelo o suatu le tatu komiti o le au tamfai. Ia lo sunga le Teuteuina le wo e fa maunia le tau ave pe le Etena Fou le sau ninga le au tamfai. O tau sue atuani me tutia e fa ola ma tau fi mai uma kampani a wale nei sau ninga taua. E o loo fefina wai la ma fau pe fai la unga pele hai. O leo a mali e la fa longo le forsanga fo inaitina. Ia o te popo e foi ma o fai ava atu. O wao le sa neo le ma sa mulmuli. Ia ona tau mawhai atua i lea I unga whanua. Teuteuina po ta mao le kalesia e ala I le whamalolonga. O lea ia, ono sai mai ia. Ne I whai tauina, ne I whai ese ngā luenga le whai wheaua, le walu e ta whauma, ma malolo. E vave ana I manatu. E tam whai atua le ngā luenga le tusi whai tawasu. Leo wa wha matua le sifulima, ma le sifulima leono. Our text reads from the book or the Gospel of Luka. It says, as people were in expectation and all were questioning in their hearts concerning John the Baptist, that is, whether he might be Christ. John answered them all, saying, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming after me. The strap to those of his sandals I am unworthy to untie. But I tell you, he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ole matua umile na. E pēna whamaiele tātu tusi whaita waso. Au whatatali le no umamana tu natu umalava I o lātou loto. Ia Ioane po o ia leo le keriso. O tali atu Ioane ia te lātou uma wa whape atu. O au nei le papatiso atu ia te o tau I le vai. A o le muli mai. E sili o ia te a. E lea o ngāno o ta tala le no noa o na se vai. O ia foina te papatiso I natu ia te o tau. I lea nganga pa ia ma le afi, just give me 10 minutes. The manu lauti theme, prepare the way. Teuteu leala. I've broken down the tato text. I tolu nei manatu nā mo mua le whataritali. Wait, expectation. Le fo mai le amatanga le sifuna le lima ao whataritali le nuu. As the people were in expectation. E tele ia se afiango se wha moe. I le upu leo le whataritali, waiting. A lot can be said and done. Awa foi o ta ua Samoa ma tātou uma e whalele leitele I tā ua le mele o le whataritali. E tātou e tau whai mativa I tā ua le onosai. We all want instant results because we are impatient people. E o mai le tala inga Ioane. I le motu le matangata ia fo mai o loo ngā lala I lātou mo se tō manga. They heard the prophesied Messiah. Wa leva na whaataritali I le Mesia na walo ia. Wa ngā ino nau mati o lātou longona wa le lavata tali I le Mesia lea. So they were in a great need of that prophesied Messiah. Le angango le nau. Le angango le momo'o. I ho'o mai se teimi, lata mai, e tali ai le ngā lala ma le mataupu. O le whasoma le tosuani te, aua tātou whao le whina ngalo le tua.
We have tendency of doing that when we become impatient. Ia pe ua tatou pule le finangalo le tua. Au nei whao le finangalo le tua. Au nei o tatou pule le teimi whatulanga a le tua. E lei foi se tatou wheau i le timetable a le tua. We just need to be patient and wait on God's time, not our time. For mai Ioane le baptiso, for mai e leo hau. A o le, maliu mai, e sili la o ia te au. It's not me, but it's he who is mightier than I is coming. They're saying, for any good things come to those who wait. Yeah. I to sau ma le tusi fa malo si au le perfecta I say for mai a o e fa tali leli. E to fa fo winda le latu malos. For mai si ia pa au pe o le aeto latu tita mo e le vai. Sa vali le tingaina. The compensation or the fa tali. The rewards that you reap I le patience. On sai le mau papale. Olea. Mai o le malosi fau. Mai o le malosi e le uma. O le malosi e maua mai le whaatalitali. E whaawawai le olo wa vala awina. Lua. Ia I loa lo vala awina. You need to know your calling. O au nei o le papatiso ia te o tau I le vai. O ia lava na te papatiso ia te o tau I le anganga pa ia malefi. You need to know your calling. O aso nei wo fe avea I tutia matofi. O sopo tua o ile matawhai o ngā ruenga whaatino le tasi tangata, marisi tangata. That's not good because it's unhealthy. E tupu wai le vevesi ma le whainai, fe lotoai, ona le mauai leo le whealofani. You need to know your call. Ia I loa lo vala awina. O le mānaia ia le whaamatalanga mai le matua. Sea li I leo Ioane le baptiso. E le ise e tia Ioane le whaalanginga le na whaalangia ia le moto tangata I le lato whaitau ma le manatu. O ia o le keriso. Because when John came out, remember John was before Jesus. When John came out, it was a new breath, new wind, new spirit. I le sau Ioane lea. Au le whaitau lao tangata. Puma o ke riso lea. Tali manino lava Ioane. Fo mai e leai. Si la fia le leia Ioane. O lona vala awina. Mana tua foi ele I whaingo fia le ngā luenga Ioane I le vaitau. Ona leo lo whaatali tangata I le keriso. A o ia leo wa lala mua, o ia leo wa mua mai. E le whaingo fia na sufi loto tangata I le vaitau na whenga iai ma Ioane. O le vaitau le mautonu ma le tu fesili o tangata. A o le mea leo tātou manino ai le ngā luenga Ioane. Se atua a lofa le tu la fo ina o lana au auna. Lo mori mau Ioane le se sengo le baptisonga. O ia, o le vai a o ke riso, ia. O te malo e whengai ma le angang pa ia ma le afi. O lono winga. O le baptisonga Ioane. O le wha mamaina leo le tino e whai ma whai longa. E mori mau wai wo salamore tangata. Maua vea le whaatofuina le vai e whai mata wa aia o lona wha mamaina. Fo mai a le mangalona lua I e loa lo vala awina. Know your call. So mai le au soe. Se aua le whau di inga. Aua le tā whau mamalu. Aua foi nei whau langi. I tā I loa le tā vātu na nofo. Ma le na vala awina I tā ua. Fa mai pe teru. E lua le matau mua se fulu. Fa mai ole nei le au soe.
Ia tili ai ona whaamalosi o tō ia whaamawina lo o tō walawina ma lo o tō whiriwhiria. A wā pe au tō whaia ia mea tō te lei u vale lea. So dear brothers and sisters, work hard to prove that you are really among those God has called and chosen. Do these things and you will never fall away. Toru. Ia I loa na whaamaulalo. Know to humble yourself. Tu fisili tangata po o ia ea o ke viso. Tali yone. O au nei e o le papatiso I le vai. O te papatiso atu ia te o tau le vai. A o le maliu mai. Le ia sili mamau o ia te au. Failo na sili. E le mawhai le tala whengai le au ngā ia te au. Ona o te tala anu noa ona se vai. O I tū maanga wha Palestina. A wha whea se malo I le whale. I le whaita toa lau le whale lo o. E sau whaia I nāle au auna po le polonga. Ia o lana mata whaioina te tatalano no se vai. Ia ma wha ma mā vai o tangata o lo o le whale mai. Polonga. Au auna. Ai fo mai le tala yoane. E o lawe le nā tiu te wha polonga, le nā mata whaioi wha au auna. E le tala whengai o ia, ma le nā whaiva. A wā le wha ma maina ma le tatala ino se whaiareri. People, humility isn't freely given. It's an act that we all need to work for over and over again in order to make it stable in the way that we live our lives. So in other words, we need to practice over and over so it can become permanent. Ele maua umai tātou le loto maulalo. Awaia e tātou fia le whasausili ma le wha maulunga. Ai nao na vai maulalo I o tātou so tua oi. E se foi lea le. Ahanga wha maulalo. E o lawi ngā luenga le polonga. Fo mai o ane e le tala whengai ia ma le whaiva. He is unworthy to untie the lace of Jesus' sandals. Yes, people, ia tā iloa le tā vātu na nofo ma le Mesia. Ia wha maulalo pe o tā loto a o tātou tua I le ngā luenga le tua. A wā le upamoni a le vale so taui. A e soi fua ma tā ola I le loto wa wha maulalo. O lena, tu leisau no ai le li I lunga le maunga whamai ea, se amu ia I lātou o e anga malu, a wā e whai mo lātou le nuu. Blessed are those who are humble, for they will inherit the whole earth. Le whānaua le tua le leitai au, whamai le manu lau ti, teu le hala. Prepare the way. What does that mean? Ina ia tai atu ma le mea lena tau mwhai atu. What is the way? Au lea foi le ala. Tala no sao lawi o ane le loto. Le epicenter le tangata. For mai ai o ane o le ala, this is le ala. Le loto. The way, the heart is the way. O le leo wa langa I le vau fo mai a teu la ia le alo le li. Mai ia wha lau le leo nala. Fo mai e wha tumuina o vanu uma, fo mai e wha maulalo ina fo I maunga ma mea mapoe poe. Mai e wha sao ino me pipio. Ma mea fo I ngā wā, ia whai maala lau le lei. E wa aia fo I tangata uma le wha tanga mai le tua. O le walauina Ioane e ana I lana baptisonga. He was called not only to give out the baptism, but he was called also with his messenger is to repent people and come back. But he was also called ina ia tapena. Tapena loto.
a wale mesia lea lo muli mai. Ta pena masaunia lei le wha moe moe, a wale mesia na walo o ia, o le wanga ai mai. Fumai ea, ia tai loa na wha taritali. Ia i loa le tā wala wina. Ia i loa o na wha mauralo. Ia ta pena lo loto, o le ala le nā. Le anga o le loto ia fio tu mau wai le li. O lono winga ia le lei ma o tā loto. A wā o le loto o le no fuanga lea o au whiriwhilinga ma tā whai unga whai. Ia, as we all know, a le lei le loto, wa le lei fo i me uma. Ia, on the other side, a le anga le loto, ia wa le anga fo i me fua mai ai. Tātou o wala wina uma i tātou e ta pena ina le ala mo le li. O le tā pena ina, o le ala e amata i le loto. E amata i lou tangata, e amata i lou foi tangata. Ta pena o tātou loto, ina ia fio a Yesu. O le tā pena ina o le ala, o le wha le leia, o le wha sao sao, o le wha tumuina o vanu, ma le wha maulalo ina o maunga. Ai ai ni maunga, ai ai ni vanu i lau soi fua mala uola, upo le tae au wha lau le lei. Te tonu lau ainga, te tonu o tae ka le sia no u maulotu, wha sao sao lei, ni meo lo wha le tonu. O le mea leo le ola tā pena, ese ia le tāua, le soifua sauni uni, o le mea whaia i teimi uma, maso uma, o le tāola. O le isi foi lelu i tele, o le ola tā pena, ma le wha lau le leia o ala o le li. A wā le ngā luenga, we do it every day. Not just for a moment, po se vai tau, pe wha masina, pe wha vai aso. A o aso uma. Le mamalue o Samoa, me se foi o uso i le ngā luenga, le pa io a inga woma au mea mamai, o le tu alalo o le tahe au, au ene i muta le ola tā pena pena, ma lo soifua sauni uni. O le tangata i ta pena, e ta pena i aso uma ma teimi uma o lona ola. Ia i loa na whaataritali, ia i loa le tā wala wina, ma ia i loa o na wha maulaloina. O leo o tātou wangaia le lau ai, o le tino ma le toto, o le tātou o li i whaolo Yesu. Ta pena mai lo loto, a au tau ma whai fo i au i lo loto. Ta pena o tātou tangata, ina ia tātou talia le mea lofa fo i fua le tua, e ale i lo nā lo pele. Le tali suanga, le toto ma le tino, le tātou o li i. Fa mai e māngalo ai pena fa mai ai le mau, a le maftanga tina i le whaafoina. Le ngato le māngalo ai fa mai ai toi mau ai foi ma le whaasilinga. Le mālosi whaafoina. Le mālosi whaaleanganga le nā. E whaatino ai le tātou wala uina. Ti akono, tala au mai. Tala au mai. A wale sakala meta pa ia, o le talisuanga, a le tātou li whaola. So se wha moe moe, e iei lona amatanga, e iei fo i lona tawalunga. O lea wa o tau sila mai, o le tumutumunga lea na mafua ina tātou lu fale mai le nei tai au. Le lau aipa ia o le tātou o li i whaolo Yesu. Le soifua ma le tino na nuti mamoia,
ai whamai na malingi mai ai le totu msaa ai le satau. Le alofa le namo oi ma. Out of city. Whaamata wa anga waa i taua. Whaamata wa langa tatau i taua. Ma le nei whaaloalo maulunga. Se tātou tatalo. Mata o maasiasi. Ai la ngona fo i le tua le whatau waa. Ioe, wa lewa na fia pai matango fia matalia. Ai tālo whai le tua i le tātou vātu o nofo wa maso sofa, wa mangumi ngumi, ono le tangata whailoto ta mā, alofa mai. Alofa mai. Mātou ifu to ele i la wa fio i la wa auwha mangalo i a taia i mātou. Ina ia to ia i o mātou loto mo mātou wanganga la ngona le sala mō matu mau i la wa fio. Ina ia anga waa i mātou. A wale nei tali suanga pa ia. La mātou tatalo le tua i lau au whainga luenga tō fia. Wa lau to ngia i le wha moe moe le nei tāhau. Ia wha ofu i lātou i lau mamalu ma lau pa ia. Ia susulu ai lau malama lama lau mana. A wale vai mali maino le wha moe moe le nei tāhau. A ui mātou o le a mātou talia. Fu mai a upole asu. Wha lau le leima te pena le ala mo le li. Saunia fina ngalo mo mātou loto, ina ia fio manofa tu mau i o mātou fatu. Wha pa ia le tua le elemeni o le a wha ngaina, a ia mau alunga i pēr so vi inga, ia awale ni sakala me te pa ia ono Iesu wala tuaila mātou te talo. Amene. Wha mai le li. Ina wā. Ma e ale wha moe moe i le lawa fiafi. Na wha poto mai aila na au whainga luenga. Wha mai o te tuina atu i a te o taule mea na tuina mai a te au upu lea o paulo le ua wha avairi sa kalameta. Ai wha mai ui ina langona le whaingofia i me sei foi le lata mai o le wha lata. Ai na toa pea. Ina ia tau lau le wha moe moe. Mai na ia tango ai i la reto msitia i o la tuluma, wana tofi masau noa mai, o lo tino le nei wa tofi e whai masui o tau, i o tau whai le nei mea ma wha manatunga i a te ia. Mai ale tau maftanga le whaliwa i lea le ipu. O le ipu lea o le whengainga. This is my cup for the covenant. Mai waso uma e tātou ai ai le nei a reto ma whainu le nei ipu e tātou whailo atu pēle ma liu o le tātou o li whaola Iesu se i toi a whio mai upo ia o le tātou sakalameta. A upo le nuu whaatasi ai ma le tāpo inga le au whainga ruenga. Le wo tau sila mai. Wa saunia ma a toa lo na tāpena ina. Toi au le talia ina. Ai pēna nātou whaia i le lava fiafi, o le a whapena fōi na tātou whaftai atuai. Te tālo whaftai la reto tu i tele luatasi, te tālo whaftai le wainga, ia, maane au le ti akono tu ina, ia au le ti akono fōi le neinu, ia o pō tīma mai. A wina mai o tau whinangalo, se whapapi i mau mātou loto, ai tātou whaftai le alofa sitiri ese o le tua.
Ata ni ia tango i la reto ino mai al whaafutai. Ni ia sitia i o lato luma ma tofi tofi. Mai o lau tino le nei o tofi tofi e whai masui o tau. Ia tātou whai le nei mea ma whaamana tunga i a te ia. Talia i la wanganga whaafutai. O le tāua ia i a Iesu le whiangainga. Le vāwsota i o ia malana whanau. O le mafuanga lena whaamalingi ailo na toto. Ina ia whaamausali le whiangainga. Le mamalue o Samoa ma le au whaatutuai. Talia ia ma le anganga whaafutai le toto pa ia o le tātua li. Ua whaamaliaina le tua, le whaamoe o lau whanau le nei tai au. Na mātu o mai ma le anganga o le aungani,
Sa ngā lala o mātua nganga mo lau o fio le tua ea le toto ma le tino. Ai lewa e taia i mātou i le mawalunga le nei whaaloalo. Whaatupula ia i le mātou wha moe moe o se mālosi whaasili. E ofo ina mo lau o fio ma le ngāluenga. Ta mā whaaftai, mālo pule. Mālo fo i whai o le whaiva. E ui lava le tua le o atoa mai le nei ngā luenga ma le atunu o Samoa i le tāpua inga le nei taiao. Au le mātu tatalo i tuli loa i lātou le tua i lo wanga le lei. Te ufatu mo i mātou le tua o talia. Ia whape na aina na vai ma li maina lo finangalo i so seala. Ia so umalo tutoi le soifua ma le mātou wola. Ono ke wiso Yesu wa mātou whaafta i atuai. Amene. Sauni mai le tātou pese muli muli o le viinga i le tua o saunia le au fai pese.
O mātou Teuteuina lau a fio e le malosi, a o le tamao a inga e whaatino ai lau whilangalu. O le ala leo le tūlai, e mamoli atu ai lea i le anganga o le whaaloalo lau taulanga, e ta pena i le ngā luenga le tua wa se saunga le mū a wā le lumanai. Alo fangia le tua tō lau whaapaia, a o lau whaamanuia i atuli loa i lato uma wa se sao, ma ua saunia le nei taulanga e ala ia Iesu. Amene. Ole, puyo alo li, e wha maenge nung kaafi, i alo kupu. Ole ngei kai au pa ia, man kai au maman. Ulou ngaia. E vi ia le ngane lei o le kua, o le kua e soifua ma silisile se la veia. Ia wara ka po inga maman. Sa whenga iai le ka le sia le ngei aso. Ai mese le whafonga Samoa kupu mai. Mamalu le ngei ka po inga. Sua lau sunga le po inga. Ai mese le kingāre ngā luenga ma le mamalu le ka le sia ma le ngulok. Whakalo whaku le suafa mang malo Jesu Kiriso. Mga kua, kumua sangai, le kala le lei mal whalasinga, ia o sunga msulvai au le kua. Ua malu mawanu ngai ni ngai kaiau, le lofa mal sisi rese o le kua. Le wakako mori mawinga, longa lofa mlonga nei kingo markoko. Sa whenga iai le kalisia le ngai aso. U maulai le kua longa lava viinga. Ngei, ka au maso uma e o le whavavau lava. Mga kole ngei ka au, ia, kau whaia se whamkalana. E masue le ngulok. Ngā whio mai le ngei aso. Ia waraka po inga i le kua. Ale ngei fo aso. Ia mafuka mo kako makua mese malo wasias ma fea le ngengu wa le spale kufua mo ko wa fea o ngore kua mlong fingal le o kako sanga ima peilo ai ai ngi kaiao ma lo le sulfua fa pese kala na sunga toina le o mai o faiba ma lo filima wa kala le mal fingal le kua e ala le forfola ar kapo inga i le kua ma ngā ruenga mawhika i kunga iai ni ngai kaiau e le leo vai whaingisua le ngu suwako leo whai ngā ruenga mai se ka mai sa mō pok pa mā lo whaakai whai o whaiva e le whaingo fia kei mi masu whake ngei ongo se ka awhi e saus kei mi onga wha leo le nganga o le kalisia ia wāne ka ko mawhikanga ale ngama whaakai susue sa ini le kua ia wa oloama kaulai whamamai o nei kai au ia ala le kapoinga le kalonu le maua pelu marosi le kingo whasisili le ngaka a wā whaiva makiuke o whenga iai le ngaka le kalesia ia pulenga nukanga luenga me le kalesia wa e iai le anga leo le kua ia mingmai langi mangu ia wale whenga iai ma le ngā luenga leile kua e o makua ka o maku sa maku kala i whele e le mauka le kalisia alo aku marwhaloalo lau sunga toina marwhatua mese sa mou pok ia a wheangi whele ka iai se kau singo leo ouli ia makako mafuka ai whawau e pēleang leo le kua ia le ngi aso whau maku kala skei ia suaku le whionga kei whongo man lau skemi umamua, ia mamia nge kai au marwhaloalo whawhkai.
tu le leo le. Ta maal nu. Ia I fōre alofo le tua ile. Tātou tā po inga nei tai au, tu la ia tu male. Male ava tele ono tātou la flafonga foi. Wāre nei aso male nei masina, wā mata. Ole nisi whai ona whapopo mai mo tātou taulanga. Ole tamato ina I lima se lau tā la. Ole tina malo lo, tun whai liapo tolu se lau tā la. Te o li isu sue se lau tā la, o tātou taulanga le aso nei, iwa se lau tā la, whaftai. Ole tausinga o tātou ngaluenga, masina nei ole whawhenga I fōi o tātou kāresia, ia mwisho tātou tamā, ma le ainga, ia le lofa. Tamā malo lo, toni na tala lima se lau tā la, tina malo lo, tunu wha iliapo, wha se lau tā la, ole, sunga whamai, whalaunga tupola, lua se lau tā la. Sunga le hoa o malai whaoa si olo osa, lima se lau tā la. Sunga le hoa o mapsua, sa wao lua se lau tā la. Ole te teifono, po jima mai, ono se lau tā la. Hoa o ne tau talatu, lua se lau tā la. Tui auto lua vasa, lua se lau tā la. Te o lii sua sue ono se lau tā la. A inga whai me soo, Tofaeono, tolu se lau tā la. Lua tasi tui tele, lua se lau tā la. Te akono ia to iwa tui nei, se lau lima se fulu tā la. Te romi sa le fua, se lau tā la. Te iki la lio, lua se lau tā la. Pete solia, se lau lua se fulu tā la. Chaplain fui maono, lua se lau tā la. Rose fui maono, mat whanau, lua se lau tā la. Daina fui maono man whanau lua se lau tā la. Lilo le vanu lua vasa lua se lima tā la. Malani lua vasa lua se lima tā la. Mana tua le li lua vasa lua se lima tā la. Tātou tina malo lo malua papa le malu tolu se lau tā la whaftai. Gustav ma Sofia Orquest lua se lau tā la. Ailao Junior Tofaeono lua se lau tā la. Victoria Tofaeono se lau lima se fulu tā la. O niso whapopo. Naomi Fanga lua se lau tā la. Fia Sherman se lau tā la. Tapsoa se lau tā la.
tele mo le la flafonga e mosi o tō mahau. Ia wāre nei e kale sia vai. Ia manuia toi a manga sa patro toi, ma lolo atu ma la tele whaftai. Sa. O swakus. Lea o e rusaunga ni kasi aso. Sa. E roku lea o la kangi o we mai lamas nga kai lumar whapolo. O whasiri dei o lea o la me we kangi o we. A whai mai al kakare se le fwe la ko o whai ko ka pua inga. Ngo ko kua ia mai ale ia kia o leanga. O ngiol kia apolo. Nge ako ki kua ia o le leanga ma leanga. Siri musa o ko le leanga. Ia lea ia lo whenga rengo o le whai kara kia apolo. Mai siri musa le leanga o. Ele fui mongo lo li lai ko ruang ko mai ko. Ala nga wa ka ho ala fionga ki a ko kai. O le ka si ai ole le fionga fo ki a ko kai o pulenga. E o ku sang kongu ka ko mafkanga nei ka yo. Ai le umale nga nga fifa ka kele. O malu ali ni sa nginga nei ka yo o sumaila o fionga. Sui kai fongo. Kako makanga luenga nge ia. Pai whenu mga luenga, Amerika EFKAS, nau sunga le. Koe inga ia, whale uma le whale kua. Ia ui anga o walaulia o lua sunga e kia uka ikai. Ia o kia longa e lua kere mafuka, mako mafuka. Ngai le whenga nga ki, o lua e roa mean mako e karesia. Ole, mo sila fia o le whale kua, o le whale kua o le sunga le koe inga. Ia o sio kua whinge wangan pa ia marmamara. Mela lea wa saungi e le sunga koe inga se lua kau mawhakanga o le uli. E awale mawhakanga ni aso msaunga li sumai. Lea wa iere Afrika la. Mula lua kau kenga le uli. E whamalu roku le karisia. Ngo lea longo e ses whameri biri le. Mako ofisa. O mai le, o longo mai au ele. Whera kuskupe marki e kupe o la ue le a ue sa ile. Sao nginga na Samoa. Me ola ola yo pese le single fu ale la fa yo o support po. Me la ne le Oscar ko fon kanga na Samoa. Ko fa irisia sa ma i mako. Ko sa ngon ka ko fa ku sire. Fa mal no si mai, ole la ku on ka ko ngarenga ka ko ma ko fa le nga. Ai le fa pela la o malolo ka ko malolo ile. Ei. Fa o pela ngarenga. Fe kala ia Yesu. O nga lue alo ka ma, o nga lue fo ia o mai le so. O nga ma lo le ko, o le sisi ko ola i manguira sa ngi fa kai. Fono fa pia tu le ngango le fa tai ya wa foi le fa moi moi le nika ya o pe no so noi le la fondo ya I la fonga pe no to au ma folo mai ai vi ia pe le tu I lon siciliese ya I misai lon fa so moi ta ua ya o leo lo tatu feita ulanga pe le tua wa le fa moi moi le kalesia. E watu foi le whaftai le mamalu la inga ti akono, a wale Teuteuina le whale tāpuai. Ta si le tā leni ele o whatamala le mamalu ti akono. O lo mai Teuteuina fesusu ia I vai aso uma. O no langon nai lea o lo moi manatu pelo o tau mamalu. Ia wato finga I misei foi le whamatu mo fiena le lawa le tua. Whaftai foi le mamalu la foi pese. Au le whautuanga le lei le tue tāpena pena le lei mairi a tātua au ngā pesi. O aso e whatu langaina, whamana rosi. O nai forfolanga mo le nei a wauli, o le tolu le sauninga le tātua pulenga.
ia awa le whaamoemoe le whaletua le whengainga, ia onu sai, ia whalitufunga. Lena, whaile tātou talo le a pese whaatasi e pulenga, i le sauninga le whaletua i le so. O lea whaamole lau whai pese whaamaupopu mai, a maua fo i se awa noa pe a mai a le tonai, whaalongo atuale o maua le leile pese whaapitoa, a moa sina minute pe 2 minute, na o le whaamanatu atu e tāpusoa, ia le lei atili le tātou pese lea, ne i taape le maliwa le whaletua. Ai alu Kentucky whaitalo le matangala o whai pese al pulenga. Le olo o su atu le komiti na awai le fono i le vai aso o mawai. O te fia ma o toe fia whaala wiloina. Ia o tō whinga fōu na whaamanuia i le tua i le tātu e ka le sia. E ala i le tofi le sunga le awao. O lea wa maua i le tofi le sunga le awao soswani. Ai uputea leo le whailau tusi le ka le sia. Ia malona whale tua ia Charmaine. Wa aloa ia mo ua whaamanuia mai le komiti. Ia o leo wa avatu foi. Ia malea nganga whaaloalo. Ia ilona whaongaina. O le mamalu le ka le sia sau stemi na watu ai leo se maa whaamtalanga i whele. Ia e le onisi atu langa. Ia o te manatu e au ngā foi le saili malosi. Whaio i maua. Ia a o tau foi. Ia a o tu ua i tātou mo nai masina. Ia po le tau sanga foi. E le o mana tua le lei au le whaavae. Whamanatu mai whaleu. Wa iaile whaamoemoe lau whaingaluenga. Wa mātou whiliuri wa iai ma whetu wha iai. Ia o le tā pua i pēr le ta mā pensione. Ia e mai a pēr le whautua ma le. Ia ma le tuwa lalo. Ia wa le whaamoemoe le ngaluenga. Au le kāle sio le atu urtatu ngaluenga. I le sunga le fōmai. Whaiwhi au ia tupuola. Ia ma le whatua ia le lani. Tupuola whalonga. O i la ua ia e leo la angafa man ngā luenga. Ia i se mea lo mo mia le lo to tele i la tau, i toni. Ia i samale ato, i fui maongo, i osa, i sauvao. Ia le lo to tele pe i la tau. I se mea mana o mia. Ia i lo to filangalo. Sa utala no fo i la o whainga luenga i whele. Ia fo i se mea mana o mia. Ia aone i wala awatu ia maua. Whai au tau ia. O le ale talia le mā telefoni, ai ma whaina tuu le whiau le voicemail. Ai, so tai fo ia tupuola. Tupuola leo la tuu ai le ngā luenga. Ia i mea tau sauninga, ia o i la tau ia. Ai, o le a ngā le lue whaatasi, ma le fionga le ti akona to ina vane au le tātou te telefono. Ia ua foi le tūlanga masani o wha malolonga. Ai, wha mautu atu se mātala i whelea, ai mai ele nei lau. E a vatu ele wha maloma, le wha aftaitele, i le pa o le kālesia, ia mi sei foi le suatu i lau sunga Teuteuina o tātou usua malo, ia mata mamati nā mātitua e o lava i whanau, whaalongoina lau tō swafa mai ngoa, lau tō laulawina, ia le ngata o le taulanga sene, ia maisi tau la whongwhonga, ia au le urua i sau sālea e tō whengai e maritanga te ese lo maupea ma o tau, ia leo o tau li liu la o tau whaaloalo. Ia lo whangia le tua, ta oto mai la o tau taulanga e mātuli vai i le tua nea ai le soifua au auna, ma le soifua fuai. Au le mātatalo pe i le tua, ia tele pe ina, ai whaaftai mai le ta ele o loto ma le anganga, ia i lo tau whaaloalo, mo i ua, a o whengai ma le ngā ruenga le neitai au. Whaaftai whaleu tāpa fua le swafa. Whaaftai tele le awhea le nāua watu saunoanga le teitai whonu. Ia e tu sai fwoi ma le nei tae au mawalu ngai. Le tāpua inga le nei e kāle sia ma Samoa. Ia i le lua tala au mai. Anga le nei fwoi le tua maua pēr le tō wha. Ia e whai o le tātou pūlenga i Kentucky. Ia au le wha moe moe le tātou mtanga luenga Amerika e whaka asa i lona taua tine enga. Ia e toi whaamanatu un maftanga tina alwa aile whaiteu o male sauninga le tātou tina ia unsai so soa ia o tae au ia wala watu me le whaaloalo
ia e ave ele fesosani o le tātou matagaluega lelei po le itulai fitu tātou wheloa ia i le hoa le ekalesia le whale o le galuega i le matugofia o le tua a maia ia ona see ai nei lea o tou tina ia ua foi o tou faiva masani e ala i la o tou whaaloalo lau la au ia ua le whaletua o le whaifeau o nei folanga le nā pe ona saunoaina le whainautusi o loo tu pepatu o le a ia i se mea lo mo mia i tūlanga o umana talanoa lau whaingaluenga ia i tūlanga foi ma purtini ma mea uma whapena ia fsota i la fine ia Victoria ia o le a ngafa ma le rolomi ina o tātu ngaluenga masani ia manuia tele manuia le neiva ia susa manuia talanga vai whaaftai Rowena ia walofa i aso tā le vaai le fe vaai ai ai whaaftai o lo maitauina lo maua pelo soifua malotina me se foi tātu tina malolo ia malu ia malero loa le tāpua inga le nei tai au ia anga le leile tua ma sanga whaamanuia ma sanga whaamanuia o le a tātu whai u le titaru e le uma le anganga o le fia tautua le uma le anganga o le fia tau atu o viinga ma whaaleo le whaafutai a wā na le se anoa la ua fio e le nei aso mailo na matanga e le ei umanuia le whaamoe ma le mātu taulanga. Ta mātu toe whaiva ma ngā luenga ai meise o sauninga o le mātu tina ia unsai. Ai mātu te whaamoe ma taritonu e te le tau ma mau i le mātu wola tau ma whai. O le a se e whai se mālo longa ai mo le nei lawa i tū la le tua a mātou uru whafo atu. Na mātou te talo i atu mau mai e mātou ma lau whāna ume le larorangi. Le manuia ma le file e mua oile e tua le tamaha. Le alofo i Jesu ke riso a o le mafutanga mausali mo lau lava nganga pa ia nei se i o i le whaavavau lava. Amene.